Ibihe byiza kuri wakoze subscribe kuri Mugabo Rio Estate ku rubuga rwa YouTube channel uri w'agaciro cyane. Hano rero noneho nje kubereka imari nziza cyane ya Byungura kandi ku mafaranga miliyoni 27 hano mu mujyi wa Nyamata muri metero 70 uvuye kuri kaburimbo. So no kuvuga ngo imari nje kubereka ihereye hano kuri uru rukuta, murabona urugabano rw'ahasize irange n'ahadasize irange. Hanyuma ngiye kubanza mbereke annexe za mbere zikodeshwa. Iyi ni imiryango ine ya annexe zikodeshwa, iramanuka ikagera epfo. Ngira ngo murabona inzu y'igisenge nanone cy'umutuku, iriya nayo mu bigurishwa irimo. So ubwo ngubwo iyi miryango buri muryango wishyura ku kwezi. So ni imiryango ine hano kuri iyi side, ngiye kubereka n'izindi zigiye zitandukanye kandi nanone zigurishanywa n'iyi mari yose. No kuvuga ngo n'uru rupangu mubona rurimo mu bigurishwa. So uyu muryango mpingukiyeho mubona uri ku muhanda principal nyirizina nawo urimo. Ubwo ni umuryango wa gatanu. Reka mbere ko bigarukira hano, bigarukira kuri iri dirishya neza hano hirya yaryo gatoya ukamanura. So noneho bikagenda nanone bikagarukira hirya kuri kara kazu ka konoshi hamwe twahereye. Noneho rero ngiye kubereka n'imbere mu gipangu, mbereke n'indi miryango nayo ikubiye muri iyi mari igurishwa hano i Nyamata mu mujyi. Tugiye kwinjira mu rupangu, ngende mbereka uko bimeze. Tukinjira hano muri gate, ngira ngo murabona ko duhingukira kuri uyu muryango wa mbere uriho kano kazu mubona kubatse kazengurutse. Uyu ni umuryango wa mbere muri iki gipangu, bivuze ngo ubaye umuryango wa gatandatu. So turamanutse rero, reka mbereka. Ngira ngo murabona ko ni ahantu hakorerwa business, harimo restaurant, ubu ngubu harimo n'akabari. So ngira ngo murabona uwo ni umuryango wa 7, uyu ni wa 8, uri mirido ni umuryango wa 9. Ngira ngo mubona ko ari ahantu rwose hari business ihambaye. Iki ni icyokezo cy'aba bantu bakoreramo na restaurant n'akabari. Twamanutse, ngiye kubereka imari mw'abantu mwe. Ziriya ni douche na toilette baba pangayi baba muri ya annexe bakoresha izi ngizi. So twahindukira tukaza tugahita tubona undi muryango wa 10 hano. Ngira ngo mubona ko akana ko ni akazu, ni umuryango wa 10. Tugiye kwinjira noneho mu kindi gipangu kirimo annexe nziza nayo ifite imiryango 3. Ubwo byose hamwe ka imiryango 13 kandi yose ikodeshwa. Ngira ngo ni mwihere ijisho iyo annexe ko nimeze. Irabura udusuku duke cyane. Ngira ngo namwe muri here ijisho. Hani Nyamata muri metero 70 uvuye kuri kaburimbo. So ngira ngo nkuko muhareba no dusuku dukeya, ubundi ugatangira kwifatira amafaranga meza cyane aryoshye. Izi ni douche na toilette z'iyi annexe, ariko urabona ko hakenewe udusuku rwose tutari twinshi. Ni nayo mpamvu nyirayo avuga ati ngewe gukora amasuku nta mwanya wabyo mfite, gahunda mfite no kugurisha ngakemura utubazo tw'amafaranga nifitiye. Ngira ngo murabona ni ahantu hanini, ni ikibanza gifite metero 15 ku muhanda, hanyuma kikagira metero zisaga 35 mu kumanuka.